Influenceri, blogeri, to su oni koji sada imaju najveći utjecaj i koji koriste suvremen način komuniciranja. Ali dobro, nećemo vam sve otkriti. Prvo ćemo vam predstaviti naše današnje goste, Marinu Čulić-Fišer i Krešimira Macana. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Pa možda da nam zapravo odmah objasnite što je to Dijablog. Ko bi nam to moglo? Pa možda bi mogla ja, obzirom da smo mi pokrenuli tu konferenciju pred 3 godine. Znači, radi se o konferenciji, ali u stvari komunikacijskoj platformi koja se bavi i blogerima, i influencerima i u stvari tom ukupnom komunikacijom na digitalnim kanalima, ja bi to tako rekla, sa naglaskom na društvene mreže. Jer to je nešto gdje danas svi jesmo, gdje dobijamo informacije, gdje smo kreatori nekakvog sadržaja i nekako smo u tom driver seatu, što bi se reklo. Znači, mi smo ti koji u stvari možemo određivati kome i kada želimo koju poruku poslati. Tako da nam je jako važno da uhvatimo taj neki moment kada se taj dio struke razvija. Želimo postići dijalog između blogera i svih kreatora, to su i youtuberi, znači influenceri, i medija, da vidimo kakvi su to njihovi odnosi, oglašivača, znači onih koji plaćaju te nekakve komercijalne suradnje i znači ljudi koji su jednostavno zainteresirani za komunikaciju na online kanalima. Smatramo da je to danas trend, da je to nešto što je u fokusu, što ne možemo i ne želimo izbjeći na kraju krajeva i mislimo da svi možemo na neki način profitirati od tog uzajamnog dijaloga i razmjene informacija. Zašto se pojavila potreba za dijalogom s blogerima? Pa upravo zato što digitalna komunikacija već zadnjih, ja bih rekla, 10 godina vrlo ozbiljno utječe na naše živote. To je, ponavljam, kanal koji se dogodio na način da su nekako onim medijima širokim, prije i televiziji pa i novinama, na neki način uzeli dio te komunikacije i ono što je najvažnije, to je upravo ova moć, odnosno kontrola da vi sami nešto kreirate i sami nešto komunicirate bez posrednika. Da se razumijemo, mediji tradicionalni su i dalje užasno važni. Mislim, televizija ima izuzetno visok rič u Hrvatskoj posebno i mislim da je ta neki miks između tradicionalnih i novih medija u stvari najbolji način da se ta poruka prenese dalje. Ali mi se bavimo ovim novim medijima zato što je to sa nekakve fenomenološke strane nešto novo, nešto što je još u razvoju. Ta scena u stvari se razvija. Mi želimo pomoći mladim blogerima da nekako nauče kako se isprofilirati, kako te svoje poruke poslati na najbolji mogući način. Uvijek imamo jedan dio kotizacija koji su za njih potpuno gratis, slobodne. Radimo istraživanje o toj blogerskoj sceni. Znači, ove godine već imamo to 3. godinu za redom, pa možemo već i malo uspoređivati podatke što se dogodilo u međuvremenu. Influenceri su se pojavili kao jedan dosta važan trend. Znači, oni blogeri koji su našli to neko mjesto i način kako da se profiliraju su postali i influenceri, znači ljudi koji su u stvari utjecajni prvenstveno na društvenim mrežama, ali nisu to samo ljudi koji se bave nekakvim lifestylom. Imamo tu i političare, imamo tu i sportaše, znači puno nekakvih poslovne ljude, puno nekih različitih niša, da to tako nazovemo, ljudi koji svoj utjecaj grade na društvenim mrežama. I zato imamo upravo ljude kao što je Krešo, koji su specijalizirani za određena područja, koji onda nam mogu dati jednu tu širu sliku o tome što se događa online. Vi ćete pričati o strateškom komuniciranju. Koliko je našim političarima zapravo nužno strateško komuniciranje? Više će, ja mislim, biti tema o tome ko koristi ove nove kanale dobro, znači u nekom spektru cijele to promišljene komunikacije i koliko političari uopće moraju danas komunicirati. Dakle, jasno je, ajmo riješiti, znači ko su ti ljudi koji utječu. I nije se ništa promijenilo od prije i prije smo htjeli dobiti preporuku. Dakle, da ste kupovali nekako posuđe, onda vam je susjeda preporučivala. A danas imate znači blogere, influencere koji jednostavno se specijaliziraju za pojedine stvari. Ako oni kažu trebate probati ovo, trebate probati ovu dijetu, putovati tu, nekakav novi mobitel probati ili nešto, onda jednostavno ljudi njih slijede. Znači oni jednostavno imaju svoje sljedbenike i to danas može biti de facto svatko, ali razlika je u tome ko uspije
privući što više sljedbenika. Ne? Moje kratko pitanje, je li to zapravo kriva slika koja se šalje, jer znamo da te sve reklame od poznatih influencera su zapravo plaćeni oglasi? Umjetnost je baš, mislim da je to tema konferencije, znači kako napraviti to da ostanete autentični. Dakle, ključ je autentičnost, da budete ono što jeste. Dakle, ne možete ujutro reklamirati jednu boju za kosu, popodne drugu. Mislim, neće vam niko vjerovati da koristite sve to u jednom danu. Ne? Jer znači, jednostavno morate naći dobru mjeru i način kako to sve predstavljati da zadržite sebe. Jer najgore kad se u jednom komercijalizirate, onda se ne razlikuje ništa od ovih glavnih medija. Dakle, glavna snaga kod blogera, influencera je da su to oni, da se njima vjeruje na riječ. Mediji klasični, pa i vi ste jednostavno, svi znaju da je velika televizija, oni imaju svoj interes i nešto nam prodaju. Kod influencera je najbitnije, mi njima vjerujemo. I dok se njima vjeruje, oni imaju tu svoju snagu i dok naravno imaju jedan veliki doseg. Što se tiče političara, političari moraju odlučiti hoće li ili neće komunicirati, jer je to dvosmjerna komunikacija, dakle nema više samo reklama ili televizija ili vijesti koje kontroliraš, pa pustiš prema građanima. Društvene mreže su danas povratna informacija. Dakle, ako odlučite pričati, onda imate veliki izazov komunicirati, jer morate odgovoriti zašto ova rupa nije zakopana. Pa onda vjerojatno jedan dobar dio naših političara i van izbjegava izravnu komunikaciju. Recimo, dobar nam je primjer Vatikan uvijek morate gledati koji onako radi sve napredno, ajmo reći što se tiče komunikacije, ali su oni recimo izbjegli Facebook, ali su otišli na Twitter. I dosta recimo naših političara je isto tako i van, evo ne znam, i Plenković i Vučić, svi su oni na Twitteru, ali nema nekog Facebooka aktivnog u kojem bi se onda bilo razgovaralo ili očekivalo da će se odgovoriti. Svi znaju da oni to imaju pro forma, ali da neće niko previše odgovarati. Recimo kod blogera i influencera to je nemoguće, dakle da netko ne odgovori. Najbitnija stvar je u stvari razgovor sa zajednicom. I tu, ako hoćete, od naših političara, tu dominira predsjednica, ali možda ima tu i prije to bio Osipović, pa predsjednica, nekakav trend se nastavlja, ali ona je to umnogo stručila i jednostavno, ja mislim da svjetsko prvenstvo je postala svjetska zvijezda, ali to je, ja bih više rekao lifestyle, znači nego neka stvarna politika. Rijetko ćete naći kod nje nešto dnevno politički, više bila sam, pucala sam iz puške i tako nešto. A imate neke dobre gradonačelnike poput pulskog Borisa Miletića, kojeg smo mi radili godinama, koji je razvio tu recimo komunikaciju, dakle da je njegova stranica i gradska stranica i njegova osobna i tu jednostavno preuzima obavezu odgovarati svaki dan na ove upite zašto je poskupilo smeće, što je s Uljanikom i kako. Znači tu ne bježi od komunikacije. I taj ko bude radio to bolje, mislim u budućnosti, jednostavno ima prednost pred svima ostalima, jer ljudi smatraju da je on samo jedan, ne znam, klik udaljen od njih i da mogu mu postaviti bilo koje pitanje i da se ne boji odgovarati. Nije stvar samo jel se bojiš ili ne bojiš, nego tu zahtijeva promjenu organizacije. Dakle, jer prije bi, evo, vi ste postavljate upite, dođe jedan upit sa Z1 dnevno i vi odgovorite na njega. A građani postavljaju neograničen broj upita i onda morate jednostavno sve te upite u nekom realnom vremenu odgovoriti i s njima nešto i napraviti u konačnici. Dakle, nije dovoljno reći odgovorili smo. Tako da onaj ko nije spreman, bolje mu je da ne ide na to. I danas, iako je to potreba, ali mu je bolje ne ići na to. Ne? A koji način izražavanja političkih influencera? Pa to vam je, Twitter vam je najbolji kod Trumpa. Znači, Trump lupne i i što su rekli? Sruši burzu. Pa da, sruši burzu ili bilo koga sruši, ali dobro, Trump je vrlo specifičan, kako su rekli kad je bilo u kampanji, kako su Sjedinjene Američke Države su 3 sata razlike i onda kad krene od jutra do druge obale, do sjedne druge obale, on već ponovo nešto tweetno, onda se stalno vraćaju ti valovi, da on je vrlo specifičan bio, zato što je on je autentičan, on je takav kakav je, ne misli često o nekakvim daljnim posljedicama, nego želi odgovoriti na prvu. A mediji su prezahvalni za to i to niko ne može slijediti. Dakle, on je pokazao da se može, dobro, kao kandidat za predsjednika, pa sad predsjednik, da možete drmat svijetom na taj način, ali isto je puno rizika. Poznata ta situacija da su njemu zadnjih 10 dana da mu je Melania ukrala mobitel, on sam promijenila šifru za Twitter da ne bi oni zadnjih 10 dana
dana kampanje. To je legenda, ali ne možete naći, ali činjenica da zadnjih 10 dana nije ništa krivo napravio, jer mu jednostavno dok je spavao su mu promijenili šifru da ne može tweetati na mobitel. Ozbiljno, genijalno. Može, to je ipak bio neki strateški savjetnik, a ne Melanija. Teško bi on izdržao da nije bio, ja mislim, fizički spriječen. Dakle, ako mu daš, pa vidite, danas on je predsjednik Američkih država i lupne bilo što i ide dalje. Ja ne mogu vidjeti puno takvih nekakvih sličnih primjera. Imate kanadskog premijera Trudeau koji i prije Obamu, dakle moramo reći Obama je u stvari kreirao tu priču, ali kroz prekrasne fotografije. Znači njegova svaka fotografija iz ureda, taj Sousa bi ispucovala tisuće fotografija kroz dan i onda bi izabrao jednu koja je vrhunska i onda bi ona pričala što on treba. I jednostavno kroz te fotografiju se razvio taj imidž Obame i Bijele kuće pod njegovom administracijom, a Trudeau je onaj, sad pitanje, opet sigurno ima veliku ekipu koja s time bavi, koristi to u kampanji, mlad, simpatičan, lijep, sve ostalo, pa onda ono stane slučajno pa se džogira, pa stane slučajno su uz neke studenti i ostalo. Tu ima slučajnosti, tu ima namješteno, ali se stalno radi na tome. Dakle, bitno je da shvatite da morate imati ekipu, da to nije nešto danas, ja ću danas ići pričati s ljudima, pa kreneš i onda ne odgovaraš i sve je propalo. Ako i slučajno se desi nešto simpatično kad imaš hrpu fotografa koji te prate da te slikaju iz tvoje kuće. Stvar je upravo u tome da stvari nisu slučajne, ne događaju se slučajno, znači ovo što je Krešo rekao i to je glavna tema naše konferencije je autentičnost. To su ljudi koji se ozbiljno bave tim poslom, to su ljudi koji danas već, ja bih rekla, ozbiljno i zarađuju. Neki dan smo imali vijest da Kim Kardashian zarađuje više od Trumpa. Kod nas to nisu baš takvi iznosi, ali mislim da se od toga može lijepo živjeti i da to postaje zaista jedna profesija. Tako da jednostavno moramo uzeti to u obzir kao nešto što zaista utječe na naše živote i što ako se radi dobro i kvalitetno, onda ima smisla, onda je to komunikacija koja zaista... Da, ali se može, i u nas 3 prosječne plaće, što sam nešto slušao, dakle oni najjači influenceri naši mogu ostvariti nešto 3 prosječne hrvatske plaće ako računate. Što je ljudima... najjači i malo više. Ne, i malo više, ali kažemo u prosjeku možete čak 3 prosječne godišnje plaće, znači nije to posao koji nije profitabilan i zato je tako puno pretendenata, puno je kandidata, ali samo najbolji prolaze koji u svakom sportu. Ne? Što određuje najbolje i one koji to nisu? Koja je diferencijacija? Dobar sadržaj. Ja bih rekla prije svega dobar sadržaj. Mislim, ljudi ne možete im baš prodat svakakvi trash. Ni u politici, ni u ostalim stvarima. Tu se vrlo brzo vidi tko se nečim bavi ozbiljno, tko prati trendove, tko nalazi najbolje formate. Video je recimo u porastu zadnjih nekoliko godina i sve više blogera i influencera koriste video formate, a na kraju krajeva i društvene mreže kao što je Facebook imaju algoritme po kojima i guraju takvu vrstu sadržaja. Tako da evo, već imate diferencijaciju u tome jeste li se snašli sa video formatom ili niste. Ako jeste, onda dobijate više sljedbenika, onda jednostavno bolje funkcionirate, a ako niste, onda negdje zaostajete. U svakoj profesiji trendovi su ono što odlučuje u stvari da li vi opstajete ili ne. Dobro, ali ja sad moram pitati, pričamo ovdje zapravo o novom načinu komuniciranja, o novim medijima, o novom načinu života, o tome da možemo zaraditi na taj način, ali ja se moram osvrnuti na to da zapravo je to isto jedan medij koji može utjecati danas, sutra i na mlade. Je li to realna slika koju mi šaljemo zapravo i njima? Pa on već utječe, samo nismo svjesni. Dakle, samo da se nastavim kratko, pa evo ti preuzmem. YouTuberi za djecu, znači za mušku, ajmo reći, djecu, su bogovi. To su likovi koji igraju igre po cijeli dan i onda recimo moj sin i njihova ekipa, oni samo gledaju cijeli dan njihove taktike. Meni je to strašno. Da, ali oni vam zarađuju milijune. Dobro, oni zarađuju, ali hrpa djece nije vani nego gleda njih. Ali pitajte tu hrpu djece, prvo dođete na neki događaj gdje dolazite YouTuber, oni su kao rock zvijezde, a onda pitajte, pa i mog klinca i druge, kaže što želite biti YouTuber. Dakle, oni su tako utjecajni danas da svi žele raditi njihov posao. Jer se to čini, a prosti, to ne izgleda kao posao i snova. Igraš cijeli dan igre. Jesmo li vrijednosti malo poremetili time? Pa, čovjek radi, jer mi stalno propovijedamo, ajde radi posao koji voliš i zarađuje od njega. On radi posao koji voli i zarađuje jako dobro od njega. To je samo neko novo vrijeme, gdje su neke druge stvari... Ne, ali ima tu etičkih dilema, ovo što ste vi pitali, i time se bavi i Europska komisija, Europski parlament. Mi ćemo imati okrugli stol upravo na temu utjecaja YouTubera i blogera, influencera na generaciju Z. Mi ih zovemo generacija
generacija Z. I mi smo prošle godine napravili prvo istraživanje o generaciji Z u Hrvatskoj. To je znači generacija koja se rodila već u doba interneta i koja jednostavno prirodno to osvaja. Ja mislim da zabranjivati da oni budu na... Znate, zabranjeno voće je najslađe, tako da nema smisla. To je zaista neko novo doba i druge konzumacije. Mi smo nekad tako, ne znam, gledali MTV i bili ispred televizije. Oni danas jednostavno su opet ispred ekrana, ali nekog drugog ekrana. Sad je pitanje naravno tih nekakvih eventualno etičkih dilema u smislu kakva vrsta sadržaja se njima plasira. I ja bih rekla kad govorimo o kompanijama, mislim sve svjetske kompanije imaju vrlo striktna pravila u vezi toga na koji način komunicirati sa djecom i to je, ja bih rekla, dosta dobro regulirano, ali onda ostaje onaj drugi dio naravno tog nekog njihovog lifestyle-a, tih kreatora sadržaja, znači jesu li to youtuber ili bloger ili već neko treći i njihove neke osobne moralne, ja bih to rekla, moralnog kompasa. I mislim da tu je potrebna još dodatna regulacija. Kažem, bave se time ozbiljno institucije jer je to nešto što više ne možete zanemariti. Kako bih rekla, trash sadržaja imate i na televiziji i u novinama, tako da jednostavno to je kontinuirana borba. Ali što tržište više sazrijeva i što naša djeca više sazrijevaju, oni su sve više u stanju razlikovati dobro i loše i mislim da se prema tome onda mogu postaviti na kvalitetan način. Ali treba biti pod kontrolom u svakom slučaju, posebno za one najmlađe. Jesu li nam političari influenceri današnjice? Pa jesu svi, jer nam odlučuju svakodnevnom životu, samo ne nužno svi i digitalni. Dakle, nisu svi nužno digitalni influenceri i puno njih uopće, kažem iz onih razloga koje sam prije naveo, ne žele dvosmjernu komunikaciju, onda se uopće ne usuđuju ići u ove projekte nove komunikacije. Znači, to prije svega ovi digitalni kanali tipa Instagram, Facebook, Twitter. Najčešće idu na Twitter jer najlakše zašto Twitter ode kao protočni bojler. Napišete, odu komentari, to ode dole, niko ne gleda kome se čita i tu jednostavno nije tako uvjetovana ta dvosmjerna komunikacija. Ali onaj ko to dobro radi može iz toga izvući puno koristi. Što je sa eksploatacijom intime na društvenim mrežama? Ima li toga previše? Pa ima točno onoliko koliko želite da ima. Mislim, neki ljudi jednako kao što su celebrity prije u medijima plasirali su slike svoje intime, tako danas na društvenim mrežama još uvijek. Se to isto danas događa. Svi plasiramo. Dobro, kažem, pitanje kako se odredite. Mi često savjetujemo visoki menadžment kompanija i recimo naš savjet uvijek ne. Mi ne mislimo da recimo taj poslovni imidž se treba graditi putem slika svoje djece ili žene ili luksuznih putovanja. Znači, to je jednostavno pitanje u kojoj ste branši i da li to ima veze s onim što radite i što želite. Neke od naših najvećih influencerica, da se sad vratimo opet na društvene mreže, da, dijele svoju intimu i imaju slike svoje obitelji, svog privatnog života i to je jedan jako važan dio njihovog sadržaja i to je ono što ljudi žele pratiti. Na kraju krajeva i kad predsjednicu vidimo u nekim momentima gdje se ona ponaša kao jedna od nas i ja vjerujem da to radi strateški, odnosno svjesno. To je isto nekakav dio njezine priče, njezine te privatne strane. Ona nije samo tada službena osoba, nego i pokazuje neku svoju ljudsku stranu, što ona radi, ja mislim, vrlo svjesno. I mislim da i na taj način nam ipak dolazi do publike i osvaja srca birača, a to je ono što je posao svakog političara. Ali tu vam je reciprocitet. Dakle, ako vi date, to zakon kaže, znaš, zakon u medijima kaže, ako odete privatno van, onda tipa kaže, ako imate nove usne, onda je divno i krasno pokazati nove usne. Ali kad te nove usne odu krivo, onda javnost ima pravo znati isto što se dogodilo. Znači, tu vam javnost očekuje da budete cijelo vrijeme otvoreni, iskreni s njima. Znači, ako se otvorite privatno i kad je dobro i kad je teško. Kad je nešto. Da. Pa dobro, je li onda naša predsjednica, odnosno naši političari sa takvim slikama imaju dobre, odnosno jesu li dobri influenceri? Pa ja mislim da je predsjednica bila velika ta rasprava oko svjetskog prvenstva. Ona je tamo bila autentična. Dakle, ona je radila onako kako se ona osjećala spontano i sad, je li to bilo po protokolu, nije, svi su popratili, ljudi su se veselili s njom kako se veselili uspjesima reprezentacije i mislim da to nije donijelo pozitivne bodove. I vidjeli ste isto sad ove kampanje. Ok, tu imate kod politike imate neke dodatne stvari da vas netko može dodatno poticati. Tipa ako Rusi kažu treba podržite hrvatsku predsjednicu, onda odjedno imate cijelo rasprave na ruskim portalima, na svugdje okolo, da o tom njezinoj autentičnosti i onda se čak izmišljaju priče
o tome koriste neke stare fotografije pa se stavljaju u drugi kontekst, ali dobro, s time morate voditi brigu o tome da ste u globalnom svijetu, da neko to može iskorištavati isto na neki drugi način, onda s time morate upravljati. Ali kažem, u Hrvatskoj ja bih htio vidjeti više. Mislim da ih za sad nema dovoljno. Znači, prije svega na lokalnoj razini, to je najlakše pa evo imate samo u Zagrebu. Koliko su zapravo realni influenceri, a koliko je to nekako ipak zamaskirano u nešto sve nam je lijepo, sve nam je super, a to zapravo i nije baš tako? Pa opet, znači to je glavna tema danas, ta autentičnost. Mi već vidimo, jer pratimo rad svih influencera u Hrvatskoj zbog brendova s kojima radimo, vidimo da ti koji su, gdje je sve lijepo, gdje je sve savršeno, gdje je ujutro jedna boja kose, a popodne druga boja kose, jednostavno gube tu svoju poziciju. Mislim, imali smo pred 10 godina prve neke blogere, prve neke komercijalne suradnje, kad nije bilo konkurencija, da tako nazovemo, tih ljudi danas nema. Znači, profesionalni vijek jednog influencera traje točno onoliko koliko je njegova publika zainteresirana za ono što on ili ona mogu ponuditi. Kada to postane fake, kada to postane jednosmjerno, kada to postane radim za bilo koga samo da mi plati, onda jednostavno gubite tu poziciju, gubite tu autentičnost i ljudi ne žele gledati fake. Tako da mislim da tu mora biti nekakav dobar odnos. Naravno da naš život na Instagramu nije naš stvarni život, to su samo isječci i to po mogućnosti oni lijepi. Za Instagram i kažu da je mreža dobrih slika bez puno filtera. S puno filtera, da, znači bez puno komunikacije, pitanja i tako dalje. Za Facebook već danas zovemo ga hejterskom mrežom, znači tamo svi svoju neku žuč žele u stvari. Twitter je prebrz pa ljudi ne stignu uhvatiti uopće što je neko napisao, tako da svaka od tih mreža ima svoje zakonitosti i naravno da treba to uzimati sa dozom rezerve. Odnosno, oni su uzori, kad možemo, ne znam, influencere treba prevesti, nedostaje nam hrvatski riječ, utjecajnice. Ali su de facto uzori. Dakle, dok god netko može biti uzor, onda može biti dobar influencer. Dakle, dok god vi možete slijediti taj lifestyle ili ono što ta osoba živi, znači dok možete, dok ne pretjerate, dok je to životno, dok ste autentični, onda ste uzor i zato vas ljudi u stvari slijede, da im objasnite kako ovo, kako ono. I onda imate svoju pastvu, a čim pretjerate, onda postajete reklama koji svaki drugi. Dobro, nekako sad za kraj. Što je bio generalni komunikacijski savjet političarima, a što blogerima poput Todorića našeg? Ok, Todorić je dobro iskoristio format bloga, ali zašto? Za jednosmjernu komunikaciju. Dakle, on nije htio razgovarati, on je samo htio slati poruke. Znači, to je bio njegov medij, kanal i to je, mislim, dobro iskorišteno. Pitanje sadržaja, ali kao format je dobro izabran i na početku korišten. Generalno, ja bi to influenceri nemaju problema s tim, ali političari mi svima preporučuju više te dvosmjerne komunikacije. Znači, tipa recimo Zagreb, gradonačelnik to radi izvanredno putem klasičnih medija, ali je recimo na ovim novim digitalnim medijima se niko ne usudi, ni opozicija, ni gradonačelnik toliko, ali se razvijaju te neke aplikacije ali sve nije osobno. Dakle, ljudima treba mogućnost da oni osjete da je taj gradonačelnik na dohvat ruke i da će on riješiti njihov problem. To se radi klasičnim medijima, doće vrlo brzo vrijeme da će morat preći na ove digitalne. Ja bih rekla da smo vrlo blizu te točke da u stvari čak ni političari neće moći izbjegavati dvosmjernu komunikaciju. Odlično. I tome se jako veselimo. Dolazi nam novo doba. Hvala vam puno što ste nam došli. Jako zanimljiva tema, puno smo saznale.